yeri izuba kuba Sunday ya kana omburi w'ikisibo Uganda Martyrs parish aho muri Murambara yaba Sunday y'ebyafayo parish ya Uganda Martyrs iri izuba yatayisa abo kintu bashoma ebyedini kuruga St Paul's National Major Seminary Kinyamasika abo kubaranga nko yakunzira kensi byone byakorwa mu kitambo cya misa erizoba babibimbiremo abajinyaba ekitambo cya misa cyabimbiramo Reverend Father Leo Masereka omushomesa kurga St Paul Major Seminary yahweraho Deacon David Bingana na Bwana Mukuru wa Uganda Martyrs Parish aho muri Murambara Father Didas Kasapuri yashabazire okongera kubahereza abana b'aboojo bahereze ekereziya abakwatitinga kujebi yagamba ababyohereza ni ekereziya katolika umulingo ni mamwe ifareri mkururwete kusasuturo myadini mutagira mwoga mutwere kwa urumenji okwegesa kwakorwa Deacon David Bingana owashaba umukristo okumanya ecyaro kwenda kana enjero kamera ahadini twara abazaire nekibi okugomera ruhanga azaruhanga nagaragara natwereza umugisha wa kabiri. Thank you so much. I wish you God's blessings and may you celebrate Easter with joy. Thank you so much. Omuganda abeje abakozireje ebuzi bya senior kana na mukaga nabo basima mukamarahanga Stephen Director St Mark Senior Secondary School Kabohe arikushangwaho muri ndebo erizoba twashemerwa munonga kugira ngo twakora service yo kwebaza mukama ahabwa results nungi eza senior 4 zitungera umwaka ogu na senior 6 twebaza abazire abashomesa n'abana ya points 19 era kyampadde essanyu lingi nnyo n'essomero lyange okuliwa ekitiibwa ya St Mark nkozere points 16 abigezo ebya senior 6 ngeni nkora combination ya physics art math ningashinjete pa gataro pampe tafire tukozesa generator konka abana bitu bingaha icyo kugira ngo tarobizi icyo mukireke kandi tutarugarukana mukireka ati abemeza amashomero bakoze mu gihugu okiga abeje bahereze obutetungura bagira imicwe abo kuba icyo kubiba njoro kusharura with bad characters. Bad manners corrupts good ones. Mark, because it is unique. Even it does not happen in schools. I'm extremely happy. I'm going to ask God to lend life and life